Болгону 2 saatin içinde mına uşul yerden bir bölmölü apşeta satıldı. Oş şarındagı Kasımбекова 17 adrestegi bir bölmölü apşetani biz reklam alıp öz saytlarımızga çıkarganбыз. Video bizden YouTube, Instagram kanallarımızga çıkkandan keyin kızıkkan kardarlar öz esine baylanışqa çıkıp жыйынтыгынан mına uşul yerdegi bir bölmölü батир тоғанда 2 saatin içinde satıldı. Bul yerde satıla turgan батирди тоғандар жөн эле келип эле мондой эле тартып өтүп geçmez. Тура объектте тартып көрсөтү. Биринчи секундталарда өтүп кетип аткан, издеп жаткан адамдарды хук сөздөр менен кармап калуу. Экинчисинде мына сатып жаткан батирге тура бааны коюу. Тоғандар бул жер Касымбекова 17 адрес. Мына ушул экинчи этажда 10 метр квадраттык bir бөлмөлүү апчтаны биз реклама алганбыз. Баасын 1 миллион 400 миң коюп берди. Жыйынтыгы 2 сааттын ичинде сатылды. Кийинки сатылуучу кыймылсыз мүлк сиздики болуп калышы мүмкүн. Жүзүңүзгө жылмай келет. Видеону ушундай кыймылсыз мүлк сатам деген досторго видеону бөлүшүп коңуздар.